hi baro ngari ba jubalang harbikyu managing director jungka online ten service center but hani ka por ngako apnya thu fish pangkawe ka success story haga ba iwe ni students ki jong shri piang dor khado sao ibalong ru haga jo por student jongka tailoring class haga basic tailoring but ibla join ru haga ni ka online ten training center ka jong ni hau panai June July but mantau panai September October ila pendat de ka course ko jong ni pinyo i ga outcome jongka ni ka training center ka jong lengba ki students ki jong ni but pinyo i ru haga ni por ba yang dor khado sao ila pendat ya ka we ka jingsu haga ba English dari ti ibalong instructor iriam ya ka dress ali ni pek mentai ka jing kam ka jong